mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tadyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho pa. Early in the morning. Oras! Walang tilay 4 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan ipapanungtal tila sa programan Early in the Morning. Kantabay tayo at technical side si Nixon Dakal. Early in the morning. Maabig ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin dumuringal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag na bigat, naimbag na agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag tida ito nga programa sapay kuma at da kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Miyerkules. Pizza 3 at bulan na Hunyo. Pangilukas at saya na programa sa birthday greetings.
Piano og kula nalingwanan ed manuntumbok iran oras sa saya na programa tayo. Happy 89th birthday ed kinan Papa Balukay Francisco Navarro Jr. Happy birthday mat ed kinan Councilor Ilyas Villanueva na Kalasyaw. Nangal ko'y greetings ni man dan Kuya Errol tan si Kuya Dines. Only in the morning. Okay. Amay-amay so umpapo ilalangula nagagawan na kasunatan aray crime against property. Aside at sararaya ay ikakamayat lalamat na satay illegal drugs. Ne, umpisala sa eskwela. Wadtala. Kanyan masiglat lalamat. Masiglat lalamat sa untalan saliwan na tanlakuan na satay illegal drugs sa pinablimiran dumiringal. Kaya dapat manal-alwar tayo utsatan. Ay nagagawa natin karakil na ay umpapawa ilalamat kaso na saray takuan. Crime against property. Jad saray kabarangayan, natakuan iray ibubulang nga manok. Natakuan ira na saratay bunlis bangus. Walay natakuan na luuban de abong to. Natakuan na alahas, ng kabliran alahas, untan tumat. Ayay awatan iran kagkagawaan kaabungan. Siyempre, antayo, ayay nagagawa natin. Antayo, walay pinumino niya agawala saratan, pimapo ilara, at saratay police reports. Talagan, noonyaran panaon na si Bilao o dino mamauran, noonyaran na sitwasyon, pinablimiran dumuringel, talaga undakil, sabit lang na kaso. Siyempre, siya numamauran la, siya kakaugip mo, masamsamit, di ba? Gaylatan, niya kasi nakakaugip, ang munalikas, niya kainggaton niya barang, katuya, mula na imano, mula na imaton, ganyan jad barangay, numambilang, jad sari kaabungan nyo, numambilang, wala rin CCTV camera na ka-installitan, okay, nanangning nyo. I-review yung bilang irati camera yung antayo na siya paray unluloob kaabungan nyo. Pero ay importante jad barangay. Kasi dakdakal so nagagawa saray kabarangayan, araya, aliwala ba't siya tawag ng tayong petty crime siraraya, talagan jad statistics na records the Philippine National Police at tagtagay kaso na sayay crime against property. Kanyan importante jad barangay. Kailangan aktibo iray kabyangan na barangay security forces. Tada barangay walala akakargamat police. Awat talaray aka-duty iran na police at barangay hall. Kanyan dapat malot kumon coordination kabyangan na say PNP tan kabyangan na saray barangay security forces. This oras la nalabi laut la no nanunang ninyo wala ray barangay siya wala installed daya CCTV camera dararatan. At nang ninyo, kasi ararata na CCTV camera yo, at unaandar. Baka kilabat iraratan, singa wad talaba
palamuti o singa flower base labat siya insasabit iraratan ya CCTV camera da barangay. Gyula lamang na monitor. Agaman papangsyon iraratan na CCTV camera. Importante ya. Wala mo dyan tuwa sa CCTV camera, mampapangsyon, pero nga po yung mambabantay. Kulaan na barangay hall, normal bilbilang, so ang instulan dararatan, ang ikargaan da, nasararatan niya CCTV camera. Iwan dalabat la, iripli dalabat la, no antoy agawa, krimen da loob na 24 oras. Pero dapat walay monitoring ditan. Wala rin aka-duty, mamomonitor labi man o dino ago. Mas importantitan no kada labi at walay mambabantay at sararatan niya CCTV cameras. Kabarangayan. Only in the morning. Nabaat na prevent. Untalan na panggawa na sa krimen. Watan oportunidad. Walay will and opportunity yamang gawaratan na saratan niya bitlarang krimen. Kaakibat tulaya at ati gagimirati panag-usar na say illegal drugs. Only in the morning. Jad police report agayla karakal yanana erel nakukumpiska iran droga walaray nanaerel syudad na Ordaneta, syudad na San Carlos, syudad na Alaminos, lautladya syudad tayon Dagupan. Dakultan ay nanaerel iran kabyangan na saratay drug users and drug pushers. Antigabay ito ni bagatan ay antikabalik santutan ay. Walara bilbilang suuntalan nanaerel iran na kabyangan na saratay drug users and drug pushers nakukumpiskate ira klasin illegal drugs aliwan luray tasay nanaala kilo-kilo gramo-gramo o dino bulto-bulto kabyangan na say illegal ya droga. No, ikukumpara tayo at sara may ibubunag ya panahon, may papalapag pulanti, sara may nanaerulabat, point, unabot at 0.3 gram, 0.3, or tagilatay sa kigramo, at tagtagilatan ng sara man na panahon. Natambalot, bultuan, kilo-kilo, palala po ang dararatan ay. No walay nanaerel, gabay ton ibaga, dakil sirin, iraratay illegal ya droga. Gauntan, sa itupet, panlala po ang daratan. Baka di ko'y labat, iraramay ijitison ed dayat, lutaw-lutaw ed dayat. Pero si kabalgan, walala ed kalsada, katulatan si ilalako. Sarayan nga kaplusan. While idan tayo na commendation, ilay kabyangan na law enforcers tayo, lapulantid dakilmat so aray accomplishments dakil so nanaerel da, pero say kabalik santutan, dakil so kakamayat iran illegal drugs. Laut lanatan. Noong nga pulay klase, Ditanla so kaulaan lalamat na iyaligwas na satan niya abitlan bisyo tan negosyo. Siyo pa balot walag bunugan tutan. Walang to aso nakukumpis ka, amay-amay suna na erel, tuni-tunilada iraratan niya na erel, pero ang kapoy suspect. Inasatan, may so limbutaw dayat, malapod kadayatan na Sambales, Sianggaman Ilocos region. Atan niya
ando ko itan, ya area, Lingayen Golf tan Dasol Bay. Watan iran 5 taw, so plastic iran kilo-kilon shabu. Wala re asabat, iran container van, yanapno na shabu. Pero klan dalara man ay. Nakardalara man niya confiscate o dino naril. Anginanda kasi. Aya kasi at pinuulanda. Aya kasi at akakarga at budiga da. Araratay kabyangan na kustudyan at PNP, PDEA, or araya at kimamayat la at karsada. Antay-antay, hangga po yang report. Nunakar dalaratan niya confiscate ira. Ya nala ditan at Bugalyon, Labrador, Agno, Alaminos, no inor irarata na tatay gagimirampasan, ya bultuan suwa nanaril, walang dalara manoy. Aya kasi ipresenta usgado bilang ebidensya, siya pare apailan na kaso, siya pare suspect. Nga po'y update, ha? Tansay balag at tupot, why in Pangasinan? Akin, ya jaeda Pangasinan. Unluloob iraratan. Siya pa kasi so contact person jadluyag na Pangasinan. Siya pa kasi suwa kabyangan na saratay sindikato na droga yawad jadluyag na Pangasinan. Atan subalag at tupet. Tanggap pumot ni supimaway. Naril ya talagan big time drug syndicate. So, sarayan panahon lalamat. Very lucrative itan niya negosyo. Balaga kwartatan. Tunyaran panahon. Hungga po lalamat sa eskwela. Wadtan lalamat. Si bulaslas na abitla. Ya illegal ya droga. So, kailangan ang tayo dapat parelax ditan. Ag tayo dapat complacent ditan. Kailangan tayo talagay galaw oda satan at ati gagimira. Ag tayo dapat komportable. Ya balang tayo, wala rin na naerol, wala rin ako confiscate at tanggap wala, hindi. Say comfort, say kwantulante, comfort is the slowest poison. It kills ambition while convincing that you are safe. May lalo ka. So don't let your guard down. Kung tayo atati gagimira. Do not be complacent. Naralarang kapula siguro. Hindi. Tawalan wala rata itatawagan tayo element of surprise. Wala rata unforeseen events na ani bigla labatlan umbulaga. Ayan, kailangan alerto tayo lawas. Look beyond yourself. Kailangan tayo'y mibiyang. Kailangan tayo raratay timely reporting. Kailangan tayo raratay kabyangan na satay 5 pillar of criminal justice system tayo at ato'y gagawin. Importante so community involvement. Aliwan sa may apathy or indifference. Mahirap la. Gaklami babali ditan. Alug. Kailangan tayo mibiyang. Lautla no araya para kaligtasan, para seguridad, para the peace and order. Wala rin na naamingaw tayo na krimen ditan. Wala rin manggagaway krimen. Wala rin na naamingaw yutan
tawagan tiraw, luluwid ka barangayan yun na suspected looking characters, i-report yula, yatampul the nearest police station. Natalusan ko, antak itan, ya wala may takot, walay fear. Mahirap la, baka naani at siyak so nabiltaan. Aratan niya, tatawagan tayo na ken panagrason, liknaan, natalusan tiratan, pero dakil ya paraan, dakil ya pulaing no panon tayo, so pangisabi na saratan niya bitlaran na report. Yag ka dapat lan umparungtal, ag ka dapat umpran. Ang kailangan mat, sa intelligence networking, importante mo titan. Kanyan community involvement. Sa community involvement at sikatutan, so number one na solution na sa krimen. Diba, no? Wala nagawang krimen sa kaya lugar, kung sabiray kabiyangan na suko, may scene of crime operatives, kung sabiray kabiyangan na investigators, huwag iraramay kabiyangan na intelligence officer, ay antun tampol so gagawin da, ulara ed komunidad, ulara ed saray tuto, mantoy putira, antoy agawa, panon toy ken. Siyempre, di man so pangigagapuan, na sa kurang na investigation, tapi ano na trace tayo na erol iraratay suspect. Ayun ang kamibiyang, walay apathy, walay indifference, walang pakialam, you will be the next victim na ani. Dakilatan niya agawang kaso. Hindi nga siya nakialam, pero si kato'y biktima. Sa telepono tayo 0968-677-7070, 0968-677-9000 or 9000. Kaya ba yun siya? So, amigo yo, makinis ang ulo, malinis ang isyo, aliwan malisyoso. Medyo mahina ay net amo. Ako na monitor ay viewers tayo. Sikiran na viewers, listeners, tumbukyakla sayang paborito yun ni stasyon DWGE 88.1. Only in the morning. O iba yung pag-iingat kailangan tayo so manalwar, kailangan tayo i-secure irarayay abong tayo unang alis kayo at nangyo safe iraratan mairap lah. Mayamay so nagagawan takuan jad kapit bahay ko labat la mambalang iraramay ibubulang manok. Okay, walay text message, malalapod 0915-687-0113. Good morning, Idol Orly. Tag-ulan na naman. Sana umpisahan na nilang maglinis ng mga drainage dito sa mga lahat ng barangay. O saan bang barangay yan? Saan municipality yan? Saang syudad yan? Lang, text nyo, sa lugar yun. Although sa bilalanti rainy season, pero wala ni pangkanaw-nawa. Sarag yun bukal kalun iraratay drainage, kalun iraratay yan tukamallaratan, spoil debris, wanti tawag tayo sa haratan, kabarad sa haratan na drainage sa piano
makin sudaloy na danom ma-plus antayo say panisya antayo sa raratan niya talagan advance at aray unyarang klase na kurang preparations ditan baloy na kalasyaw o anong ninyo during summer o may kaplusan na Tiago summer or before yaon sabi so summer ginapuan la so pan dreads na saray kailugan gitan baloy na kalasyaw inga po da diman ambunaw yaon paway diman barangay bud umpaway itan anggaman kisman amin nya saray kailugan river tributaries daritan alagan binakhutan pinaalaruman itan may parungking river ya bayaglan inatoy abitlan ilog bimilay dalalamat abilay lalamat atan ya programa let us give credit to where credit is due kwandamot lanti atan niya programa inga po ng sama ng dati gobernador Amado Espino Jr. Inga putan nun si kato so provincial director sara man ang panahon tan si katumat so ng gobernador pero ikintayon talaga sa nan conceptualize sa atan sa brainchild tutan panahon ng dati na I think sa kasi governor at Sara man na panahon ng dati na board member Roberto Bobby Ferrer sa Andilad Bilay. Si Katuya so nang kanunutan at sa niya programa ilog ko aroon ko. Natan dan yung mirong gobernor si Apo Governor Espino si katutan si intuloy itong programa ilog ko aroon ko bilayon ko. Aga anong nangyo ya malilinis so kailugan tayo inuukal ya amin iraratay fishman ya si katuya so makabara satay flow na danom inuukal tan iraratay fishman malilinis so kailugan tan kadayatan tayo sa haraman na panahon then apaulyanan itan ya abitla ya programa natan binilay lamat nan Mayor Patrick Karamat tan jad suportamat na provincial government at sararatay equipment yung papabayis da bali na LGU Kalasyaw si katutan so ginamit ya pandreds na saratay kailugan ditan so natan unuran ma-plus so agos ditan parungking ditan marus ulatan ed banawang ya umpaway ja ed syudad tayon Dagupan pero kasabid syudad na Dagupan agkwanta no kasi at wala mo suuntan niya ginawan na kurang ya pandreds panbakho ed saratay kailugan tayo tadagdakal susanga na ilog ja ed syudad tayo na Dagupan no umpaway ditan ed banawang siyempre saya pawayan tutan ditan ed pugo Pugo Lasip, Pugo Chico, Pugo Grande, Lasip Chico, umpaway. Ditan so danom, nututumbukon tayo man. Lapod San Vicente, Banawang, umpaway tan, hanggat tan, maluwod. No araraya ko mo niya ilog dya, kinat binabak ko iraratan, kinukut-kut iraratan. Siyempre, sa flow of water, ma-plus, yung taboy, dayat. Pero, kwanta no wala kasi ni bagay na tagapumot niya nang kwe ya singa nausar iraramay long arm backhoe ya si kararaya so mandreds saray kailugan singa satan nandreds so baloy na Kalasyaw untaboy ja syudad na Dagupan kasabit syudad na Dagupan nabukag nabukag at ate gagimira, doon lip palalamat sa danom. No amang kumunot, sinabayan to, malapot tagay,
Yaula udlot sab, agad ibali-bali, di ba? Well, kanya-kanyang diskarte mo't lanti, nasararatay manuuloy, udbaloy. Sana na sa programa da. Road elevation dyan, di man ay dredging. So, katutan. Anong nung tayo na ani, ipik tututan. Pero baka kasiguro lay baloy na kalasyaw. Lapulantid imalarum su ilog. Simasa birara tayo untalam mapu siya uran. Maplos su agos na tanong. Singa aliling tutan. Amay ipapaliwawa nun na Dr. Glenn Soriano. Jad Sara may ula-ulat tayo, no barado su ulat, aga kinso flow of blood, sa blood circulation tayo, alawan na plus, nababara iraratan, nayarin na stroke ka, nayarin na heart attack ka. Kanyang kailangan, linisan, iraratan niya arteries, linisan iraratan niya veins niya, kato'y dadalanan na dala tayo, circulation na dala tayo. Tapi ano, marakap, sirkulasyon na dala, at arawi ka doon talaran atake. Pero no barado, umputok. Kato may tatawagan dan aneurysm. Wala ra may stroke. Wala stroke, wala heart attack. Lapod barado, iray ula-ulat. Atag tagoy sukulateral cholesterol so kabay ito ibaga. Si katutan no agmutan linisan kamamintain ang kapimintinas mo bilang walay maintenance mo ang mututumaran kanyan wala ratan so naaatake. Puntan so gabay iton ihimplutan natin ikumpara mo sa may ilog. No may ilog mo, drainage mo, kanal mo at agmutan lilinisan barado ang tinagawa unlipwa sudanom unloob kaabungan kanyan idan tayo na commendation so kabyangan na LGU Kalasyaw at pangidaulo na Mayor Patrick Karamat siyempre jad suporta mo at nasaray sangguni ang bayan and the same manner jad engineering tan si MDRRMO si Mr. Freddy Villacorta. Dredging and clearing operations. Amaya-amaya debris yan anang namutan. Satay ilog. Kanyan nuunuran. Plus so agos na tanong. Unladya at syudad tayong dagupan. Nabagagad dagupan. Unlipwa. Kaabungan karkarsada so danom na ani. Pero wala ni oras. Wala mo't iraratay backtron, wala mo't iraratay long arm back huditan. May dredging machine nita na Pantal River. Kwantan o, aya kasi, balag suna gagawan ton. Wala kasi ipik tututan, wanto. Singa ag nababawasan. 34 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Wajan ipakabat, malalapod saray manangan tabay. Only in the morning. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto Ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Pakiayos mo pa President Nixon ay. Tapi ano nabasa ta no iraramay reactions tan aramay viewers ta tani ako nalukasan iraramay comments. Good morning kinan Dr. Vicente Bernardo. Good morning, Matt. At kinan Brian Talaplacido, si Don Ramon Bautista sa ikwanto at ang pagbabalik. Bayag ya karingilan at programa kanyan wajatilad balon abong tayo natan sa ipapaboriton istasyon. Are amigo tayo ditan da Barangay Dinalawan da Bali na Kalasyaw si Kuya Tony and Nati tan si Manong Ben
Hobillanos, si Mr. Ben Jovi, tumbok to tayo, saya na programa tayo, si Kuya Tony Tansinati Official, ditan Barangay Dinalawan, si Engineer OG Cornel Bentinilla, si Amelita Sindanya, Tekanto, agtuak niya tumbok ya, malaya ng Amelita Sindanya. Agak makakarungal na balita kasi nalapulan ng anggapulay DWIC. Kanto, ay wadya tala, DWGE, paboritong istasyon, 88.1. Roger De La Cruz, say kwanto, nice to hear you back, paborito. Okay. Si former kagawad na bunuan gusot, Alex De Vera, welcome home, balikbayan niya, and belated happy birthday. Si Cecilia Kimzon, ditan Barangay Palapad, Sampabian, kumusta latay problema yutan, ya poultry farm Barangay Palapad, ya masyadon maksilya, untouchable ditan, Barangay, ditan Valley na Sampabian, Lapulante, Danggaman untan, amay-amay, ya residente, na barangay apektado o dasatan ya bitlan na poultry farm tan say recommendation na kabiyangay municipal health officer, recommendation na say municipal planning officer, recommendation na saray sangguniang bayan members, closure ipapakapot itan ya bitlan na poultry farm, pero angga po ni aksyon ya gagawan mo na Mayor Agbayani. Although may kontelante, ag tayo may prohibition, kailangan regulation, no agkamot un comply, agkamot un tumbok, sararata niran terms and conditions, laut-lata, balbalag su ipik tututan, abig laman, paluri kalatay, mamanga kang mamuskitiro ka lapud karakol na apangat aliwalabat during harvest man kinira sa na poultry farm andi daily wala laray reported cases yan ang sasakit iran senior citizen tansare ugugaw ya aratan ya medical records findings in submit sangguniang bayan kaibalara tay sulat petition. By the way, ibasak no manuntumbok kiran agaw tay danda na kopya na saratay petition daditan barangay Palapad. Si barangay kapitan ay asikasuntan. Barangay kapitan asinggerlay eleksyon na barangay tan SK makaapiktod si katan ha. Pero no, siyempre, no, may owner na poultry farm, idanto ka mo siguro na pigaran truck na manok. Kasi katuti, ibunog mo sa ka barangaya mo. Give me chicks. Baka si katumutan, so makakumbin sila mo to, ay manunot kayo maong sirin ditan. Maya-maya, taga-Palapad, si 27 put-put. Ito yung account mo, 27 put-put ditan at barangay Palapad. Madam Dena Pereira, good morning. Kumusta mo't like ipapasin yung tan at Bakayaw Sur? Si Casio, singger lalamot sa mamauran. Si kayo, Perinyal, yan nadudulap ditan. At barangay Bakayaw. Si kayo, Bukana. Bukana. Ditan baloy na Kalasyaw, linisan talay kailugan ditan, untaboy amin area yo Sudanum. Kanya na wala rin mangiiter na commendation at kinan na Mayor Patrick Karamat sa Ikwanda at
5 step forward jalanang. Ariel Tamayo, Len Coronel, Cecilia Kimson, si Ate Cha, Raymond Agustin, si Juan Kimson, puro taga Palapad Iraraya. Si Maxi Soles, sabi dito, kaawaan nyo kami. Kaawaan nyo kami. Kaawaan nyo ang mga mamamayan ng Palapad. Panawagan yan sa mga municipal officials ng bayan ng Palapad. Mas marakop siguro invite nyo si Mayor Marlin tan si Vice Mayor Agbayani. Imbitaan nyo ditan barangayo mangkandak na ocular inspection. O kaya, invite nyo ratan, paugip nyo ratan ang gano doy agaw no naanusan da. Tapian na nang ninda no antulatay untalan kipapasan nyo bitlan na barangay. Naani atan, kamayat latan, baka ulamman kula ay abong na pare. Singa walay kinditan kumbinto ditan. Pero unaksyon mo lang na ani iray kabiyangan na saratay papari ditan. No si Karalay na naapiktuan. Another reaction, unahin yung ikulong ang mga sangkot sa flood control, hindi yung impeachment or kaso-kaso ng plunder kanto dyan. At tumut jalante katuyay balaga problema da bansa tayon Pilipinas. No siya para may mangi-expose na katiwalyan, mangi-expose na anomalya, si Karay nadudusa. Na ninyo'y agawad si Congressman Kiko Barsaga. Ito ginawad at si kato, expulsion. Idekal dala. Intiwalag dala. Idekal da bilang membro na kongreso. Akin. Kasi si Congressman Kiko Barsaga, amay-amay, subanat to, titira ang turaratay, kaiba to ditan, Kongreso, titiraan to si Apo Presidente Marcos at sa'y nagagawan malaknaban ya anomalya, kaibalatan si Congressman Ligarda, walay threat bilay ito niya, kanyan no, minsan, umbabatik, umpapaway bansan Pilipinas, apan di advice of her mother, antayo mo lay ina, maarutan at sare anak, inadvisean da, mangkalma ka. Ang gaman untan, iipiton dala su negosyo to. Lapulantid saratay i-expose to, iran katiwalyan, anomalya, yan nagagawa at sayay administrasyon ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Diyan sumakapakalaw. No, si pararaman, at ati gagimira su mangi papalapag na untalaran alleged anomalies, irregularities yung nagagawa gobyerno. Yes, kato'y mampapairap at sikatayo sarayang kaprusan. Sikara so iimbestigaan, sikara so ikukulong, sikaray kakasuan. Imagine, amambalot si ibabagarayan ang gaway anomalya, si karay na protektaan, agdara gabaya imbestigaan, iyamot dara kanyan magulood Senado. Akin at magulood Senado, akin at gabay dang gawgawon lalamot, solidirato, da kinan Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi, say gawon dala, patawag ya amin, iraratay, involved, satan ya abitlan flood control project. Ya imbestigaan the Senate Blue Ribbon Committee ya aya
at iniwas iraraya at panahon ng Senate President Tito Soto tan si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pampi Lacson. Agda tawagan akin agda patawag si Secretary Budget Secretary Pagandaman, akin agda patawag si Executive Secretary tan Undersecretary Bersamin, akin agda patawag irarayay kabiyangan na Diskaya tapiano na imbestigan ipawaydan usupan talaga walad bunugan tutan. Natan sa plano na saray balo natan ya liderato at lukasan itan gawon la imbestigaan latan sa bitlan na flood control anomaly. Ayan nanengning nyo si Congressman Saldico ya walad biyot tao walad aruma bansa at kinatan abay manpapa sirayo la manpaparengel la pinablimiran dumarengel. Okay, walay report na Kuyang Dines, go ahead. Thank you very much, Kauli. At today, wajata natin at barangay Papaguyan at bali na Bimaloy. Yan na at actually, single lang boundary na kanya Kalasyaw, may barangay Amputilawa. Walay adala tayo ay bangkay, imbestigan na saray kabiyangan na pulis na Bimaloy. At walang silong namang ba, may biktima. Alaga rin may makingkaba at sa ibang kaya naninganda mo kasi at anto supos na sa may inatiyan to unong magsara may pupulis mo tayo Walad silong na mangga? silong naman ka So walad SM? SM Oo. SM Anto, akasabit? Akadukol? akadukol actually laki Kasi naplagtan, malapod SM. Tagay na SM. talabat so napupulis dante dyan sa may pugto ay walay sugat to nayarin na siguro piano kim malbiyo to at ken abang so kinto kung dyan daking ko na dahil nandan mong no walay foul play at ang pumug ko no so sa may ara may pakanig na anya Pero amay mangga Kuya Dinis, mabunga andi. andi So agakin malam. Sabi mo ito kanya na ken si kwanto may pulis mo tayo ken alagarantin so sa may makingkabat impatawag na may makingkabat sa may so kinay biktima ay pianontan nakabatan tuntun talaga supan tuotan ay so watan niya pula na biligan awa interview ko may sa kasi kung kaya lang sir, siyempre under investigation kung kanya nagkanahala so sa may detalye at ang pumadante so Antong barangay tan? Antong barangay? Hello? sa may Barangay Papaguyan. Papaguyan Bimaloy siguro sa may boundary na barangay Ambutel Kalasyaw. Palyas Papaguyan kanto, di ba? Palyas Papaguyan. Oo. So wadya may bangkay ay kene may alagar na may makingkabat at pinuntan at ken nakabatan doon kasi walay sakit tuya o tagay na riya so abitlan na biktima. So Kuyang Dinis, update. ibabagam asing gurad ang butol. Correct. Oo. Boundary lawari. So imang papabutol lagtan si rin. Silong naman ka. Kasi nang nawa mantutumbukan so nagagawa tayo bali na Kalasyaw, walay ululutawid ilog, walay barangay hall mismo, wala mo so rami man tricycle. Siguro dyan loob na sa Kibulan sa nabibilang ko wala la animira. Kaya na ningyan tayo na taga ni Ria so kasi at taga Bimalay at taga sana niya lugar tapi nang tada nakapatan tayo
no atoy kus na sa tay inatian to awa agni kasi ni maga no kasi at wala sakit to o ang gapo. Pero aga po mo ni Ken, anong nandan tama? Ang gapo ko no, ang gapo ang gapo tama unang sara may kabiyakan na PNP awayo yan. Okay, tama to. Oo. So, ang gapo foul play siguro na agawa. Unong at sikara. Unong at sikara. Nanin tayo nani no antoy findings awa. Kanya nani ko ilang kaor kita pianutan na lang tayo uso sa may buong detalye at saya so anang nangyabangkay wala at sirong na mangga at barangay Papagayan na Bimalay Pangasinan. Back to you, Corley. Thank you very much, Kuyang Dennis Mohares sa sata niya report, flash report. Ya walay nangnang ya bangkay na sa Kilakiditan at Palyas Papagayan Bimalay. Okay, ay sising baton tayo. Ya issue da ginawad si Congressman Kiko Barsaga na Cavite, gagi expulsion. Inukalda bilang miyembro ng Congress. Nga pala malaking may oras tayo kasi. Ngayarin nabuwas at ipatuloy tayo tan. Ya issue. Tan wala mo si Papa Sabidan issue si katayo nilirad sa tay gikonsulta. Wala idadalam da jalamat. Wala idadalam da. And wala ibabagatamot siya, wala inatoy. At sata niya bitlan na gikonsulta. Antura raya bilbilang. At ipatuloy tayo raratan nabuwas at sayan programan early in the morning. Early in the morning. Talaranan nyo la so programa in likna ay balay ng RJ Jimenez. May ni ya issue nabuwas ya simbaton tayo kintila gapula kulang laso oras tayo tan aray viewers tayo aray texters viewers at nuwag kula nabasa raraya ikangaranan nyo si Marvin Espiros paniraya si Boy Dasig Francisco Boy Dasig si Madam Ritz Baruso sa ikwanto judge si kami dakulay manaabong at ilog sir katon walay unlibor yaman lakoy talaba singa makapataktakot lay mangaliw kwanto singa bay mo ibaga sirin patangayan patangayan la si kasum sirin Madam Ritz baka natangay dakad na Attorney Alex Norman Lumboy good morning. Noel Mejia si by the way may kaklase tayo tan amigo tayo si Boeing kaling mo nang kulay apelido to asawaya na da Comelec officer sa Meritan at Aguilar Mugalyon at Andilad Bilay naalak mo so details to ta natatay gagimira at ipalapag kumudya da sayan programa tayo so kantabay ko the technical side si Nixon Dakal. May salamat kami si Kiran Manangaro lawas ang susuportad sa yan Macterio Lingkor si Don Ramon Bautista Manaya di Tanad Manawag good morning talaranan nyo la sa programan likna ay balay ng RJ Jimenez sa amigo yo makinis ang ulo malinis sa isyu hindi malisyoso Orly Navarro. Early in the morning. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack.